Šime Fantala i Igor Marenić uspjeli su obraniti 3 boda prednosti ispred izraelske posade Kliger Gal i osvojiti brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za klasu 470. Šlag na kraju jednog izvrsnog tjedna u zemlji Down Under. 3 olimpijske norme u muškom dvojcu 470, u muškom teškom samcu Finu i ženskom samcu Lasse Radijalu i medalja. Bolje nije moglo. Ušli smo u medal race jako blizu, svi sa bodovima, mislim mi i naši izravni konkurenti Izraelci i Englezi. I nakon starta su Englezi odmah malo pobjegli, bili su napred, tako da smo se odlučili za konzervativniju varijantu i čuvanje naše bronce. Uz regatu smo pazili više na Izraelce, ne toliko na samu regatu, tako da nismo najbolje ušli smo 8. ali to je više nego dobro za broncu. Super smo zadovoljni, odlično smo jedrili. Došli smo ovdje s ciljem da ispunimo normu za zemlju i odjedimo najbolje što je moguće. I ostvarili smo 2 cilja, uzeli medalju i normu za Hrvatsku. Htio bih se zahvaliti svima koji su nas podržavali, veliki broj ljudi u Hrvatskoj koji su nas pratili. Hvala svima još jedan put i to je to. Ovo je korak samo za olimpijadu. Naš glavni cilj je olimpijada u Londonu i ovaj dio cilja smo stvarili. U klasi Fin Ivanu Kljakoviću Gašpiću pripalo je 10. mjesto. Danas je natjecanje počelo i za klasu Zvijezda. Nakon prva 2 jedrenja najbolje plasirana hrvatska posada su Mate Arapov i Ante Šitić na 26. mjestu. Sutra startaju još 4 klase, među njima i laseri od kojih se očekuje da bi mogli jedriti i u samom vrhu. U prvom redu Tonči Stipanović i Milan Vujasinović.